Kamana mandor kobra ieu teh ngaleungit ya antawisan andor beye aya wah deket ka imah jang kurang ngadon ngaringkuk di mandor beye deket rumah jang cing 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 kok ngasih diri ke dalam janji mandor beye sawar ngawitan Bapak ilal saya boleh rendang di kondisi supaya coba kangge Aa Ilal lelah tong bapak masih muda Aa Ilal niat yang babareng Ibu Eralnawati saya boleh niat yang babareng sampai rek semua iwak dina atur utama aku berapa bang wajah utama Bapak Jali mima ibu pemangku aja di barengan kasabaran murang iman Bapak Ilal Mama Ilal saya bobet ke pangeran nu manta kurang ibadah bisi amal lobasa bisi amal loba salah aku berajang gerang merah pemangku aja ya diri masih ngecarinya cing orang eli Mama Erwati saya boleh gerengalehe kue mandor kobra majar tukang gong nanyain belum ada gudang garam merah siap nomang tak kurangnya badan bisi aman loba salah favorit Ister Saidah cuy ruko kenai sun saiki arep ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim iya lajim bismillahi tawakkaltu ala Allah ngawitan ceritane anak hibur sawiji dongenge kaki sarakaya kalau anake loro sayidalana si sayang Bapak Rojali kakak hajat ya hadir cerita nera sawiji dongenge kaki sarakaya iya dong aku berajang merah pamangku aja anak no karena ke loro si sayidalana si sayang anak amandor kobra anak Gusti wilayah Gusti
nini kiaraka lawas nini kia mundut ning alam dunia Bong mana nih Nikia yang ngena kising luru ditinggal karampoke bae sabandina sabana bengi nangis bae gitu sikilat Aila saya bulabi anak lawas nenek kia Nikia sarkawi makan luru kerjaan harapan galuh iya sadang lanang aku asik mantap sarkawi makan luru kerjaan harapan galuh sadang lanang anaknya si lara ditinggal karena poke baik karena poke baik nuhun Amandoro Cobra Jeger merah angkat hajat geling diksahakeun kaul ailal bapak hajat dihenapin pasti anyarapin lagi dilana kersaning Allah sarakawi duwe rabi mah idam singarane poki kestawan mati Mondor beye kaul sor amanda rabi anu bangga gampang salin gampang Aila mama ila saya boleh ada anu tenang mana ada aja nangis silang ayune sing nangis silang ayune Iya. awe udah ini dilanjut enak ini sing nangis Wah, silang ayune ilang ayune hilang ayune merengut bae mah amanda rabe senyum dong modal mengabdi jalan-jalan deui ka Bojong melesirang jalan pelesiran ketugu proklamasi ngobrol asing awas jangka Bogor mere empe Riki ya beneran awas teh kosong kuatan jadi jangan jion aduh nuhun Amandor Cobra naik mobil 2 bungkus anu refill jangan kurang terusan kakuatan 2 bungkus refill kurang 2 deui ye nah dia maksa kata napi kami lagi kebenaran kata kosong kuatan kedua naik mobil angkot keketaknya uang uang nyarita tak itu maksudnya amane gitu dulu sapa kelas sapa ayo lama terus segar pisan satria dasa sahar abi mah para yogi nuhun Amandor beye ngangkat mundur hajat mandir Sopok maning wah pelesirang pelesiran ke mana bun jalan-jalan jalan-jalan ke jembatan ini Bapak Hajat kaul siapa dikeun jangka Bogor ayeuna saya
betan bahagia. Iya. Ilal Saibul Hajat. Pede ayam. Panglaris. Kabayang lain Oh, lana. ukur kasema. Kabayang lain ukur ganteng mah. Iya dong. Ailah saya bola beyang, Ayah. tapi kasih sayang anak jeta. Awas. Digawe mabuk kepayang, jangan jangan makneng. Sama kilang sejati saling percaya karena janji. Tuh. Ayah Aldi aturan. Ibarat tiwang Jaya Ajoy. sampai yang Jaya. dewa asmara. Au. Bagus neng rupa, Rikit. rasakan gawe larang. Asik. Sareng-rengan. Kabeh wong muji ayah Aldi putra kalian kendang. Ayah. Ajoy putra kalian kendang. Kalah. Kabeh lagune Subur. Nyondok. Amadara subur yang sama peang Bunga jatuh bunga tuh. sun gawe mabuk kepayang. Buat ayah. Ya sampean sun gawe mabuk kepayang. Asik. Mantap nih Bapak Hajat. Kebayang duduk kenang ganteng Ayah Aldi. kelingan duduk saking kasem nanging kasih sayang sampai Cek-cek. gawe mabuk kepayang. Allah. Kayak orang kencang namanya sampai lama sejati saling Ayah percaya Ayah Sasa. kalau jangan Ayah Sasa. Ajoy. Ayah Aldi. Wah 3 serangkai ini. sampai lama Sor semua nih. sejati. Duh, heran kacidang ayah ilang mama ilang saya golben Gebrek jam. mana di belang para jali aku berang anu mah ayolah saya golben Apa yun? aduh man Di sarengan. Kahilal. dipugi kebaksa Bu Hajat. para jali pamangku aja suka suka Ayah. senang aja Pamadora bayi anu mana Lelele. Bapak Rojali pamangku aja aduh bapak Hahaha. Iye iye. gelang angkleng ailang Lelele. ailang saya buah pengen Pede ayah. aduh mana Tung alakatung. ailang Pamadora bayi Dah tung. Tung dah. keeng nimeng Tung dah tung. ailang saya buah pengen aduh mana Bang Laris deh mengangkat hajat. Pamadora keberat duh Mandor kobra. geneknya ngomong Jengger merah. Abi, no aja hiburan. Mandor kobra. Jengger merah. Ngangkat hajat. Sana jana sangat Ayah hadir. sana. Allah nuhun. Ayolah yang punya hajat. Ada kan? Bapak Rojali. Nasibati. Nganggung jawab. Kekasih batin. Ayah. Ayolah yang punya hajat. Anu mana? Bayar laguna. Di sarengan. Ayolah Ayah. Ayah. anu mana?
Mandor Kobra Cakera Merah hajat tapi ngangkat hajat sering-sering Ailah hadir geningnya Bapak Rajali Pamanggaja anu bagus saha Parojali anu sumempi Bapak Rajali Pamanggaja anu mantap Bapak Rajali kekasih mepeting Bapak Rajali cinta dedelerak saha anu sepi ngawaran terasa Amandara Beye gelang anggelang aku beranjang merah pemangku aja bayar laguna ibu hajat aku berani dibayar di Bapak Rajali anu bagus ayah anu mantap duh geningnya abdi tajah hiburnya Bapak Dahlan ayah sang anu sepi Bapak anu nyawer bayar lagu tukang ngasih pengertian cinta kadudulur Bapak Jali anu mana bongana dipaksa gelap anggelang kabang ombak ayah Naira aja keeng abdi nitna sangasara bongana sorangan aja Mandor Kobra Cakera Merah ayah gening yang hajat abdi Amandara Beye aja hiburan saha Mama Jali anu mana bongana dipaksa apa nuhun Rajali orang lanjut matang ponggang belayang marantau dentong sawangi cepot hiburan apa pisang jadi langgangan ojo nabaknya sangayungan belayang marantau biasa sok ngakebut lewangan aja rek nyamper langgan nana iya terima kasih hatur nuhun buat para pengangkat hajat juga Bapak hajat ya udah ke depan Mandor Kobra Penaro Jali lah mitoha eta banyak mitoha Ailal gitu di serangan Ailal Bapak hajat tuh jeung sumpingna jeung ligina keluarga besar tek daya pangarsa ayah Aldi yang habis hajat oge ayah Sasah Azoy jeung nyondongna apa Naira Pelajaya sareng-rengan di para pengangkat hajatnya kita 10 menit deui jang asar mah jam 3:16 menitnya ayeuna jam 3 lewat 4 menit 11 menit deui 10 menit buat ibu-ibu ya buat Teh Ernawati ibu hajat keluarga besar ibu hajat teh Ibu Mandor Beye
kapayun di pencung mada moal kawujang orang kecandak nyayahnya ajoy mending DJ bae lah DJ buat keluarga besar ibu hajat semuanya aja Teh Ernawati depan so normal 10 menit waktu normal jang DJ good ya